Ole chi bai ule voinia hianin Black & Decker 9.6 volt cordless drill mo kan ron review dona kut khatin kan review mai nga hetlai hianin ange reverse le apanga ya clockwise le counter clockwise kha omta mo select na khati chon hai hi aka na khanita he battery pakhata choma adapter nen ti chon he charger mo ti chon charger kal phunga itla he charger adapter pina hi itla ya vilua a battery hi phoya tla ya volu khani mai ta ni ti chon he mi hi a khola chu ani ain mu thayang hianin tla hian description hi kan focus ang hi description chang chang ya a plastic build quality engki ma hi chu an thakop mai a speed hi e tling om ta chon he ta to bera hian drill mode om boka hei ngaro tu hianin drill mode a hin da chinila high speed bera hei hi anitani 9.6 volt ani a chak chu chak mm lo ti maila a speed drill speed rpm a khachu a chak lawa ama ero chu a tan thuwa chuna tang na thung ani o atran na thuwa chuna tang na thung em ya cement bangle nge mani etc han vernan chuanin a man tlak angim chu ka khelawa a ver thei nok nok nga hemi block ti te amai ro chu bang chang ang khachu a ver ne don lo ti khachu hria tha amai ro chu heng ho hi an hmang tang kai na ber le man that na ber chu thinglam pang mo thinglam thing mystery ho abikin dura taf te hetiang cabinet siam tele dura taf tele thing vel mo khatiang chuar siam na tan te khanin hemi enge drill self-driving screw kan ti mo screw ama in drive thei drill lock ngai lo ang chi mo khatiang a khanin I a tha em ya hei heta hian a bit sang I aron chomboka hi a thing ver na bit te tin screwdriver bit le drill bit pa ngai sang po aron chombok ani ti chonin ke po hian in a test nan ti pa in ka manga hemi kan I bangrel hemi a rel thing mo char tin thinga hianin I kan parda zar na tur hemi a koma kha I self-driving screw khanin ka vera angam chungam khop mai het soita kang khan heta drill driver emo impact driver ang chi pa ngai ang tenen khachuanin an speed chakle etc khachuanin anin thlau lo tukani an rpm speed khachu chaklo mo ama ero chu atran thuwa chunan trang na thunga mo muang chang ni chuang si lo speed chak tak si khan an trang na thung tin ani chu I an quality thai hi tuna hian rupees sang thumin kan zuar chuaka I ama ero chu kan sale price le kan on post chuana le etc azir khanin ai tlom pon kan sale mai thei tuna hin sang thumin kan zuar me kani ti hagan soi du ni ai hi ani hei hi atha he ta hianin chi sang khan hei a select thaya muang bela tanga chak bel thleng po khan mo hei hi ani a ti chuanin he ta hian hnuaya hianin a battery hei hi ani a ti chuan a battery lak chhuadan hi hemi lelam a hen me khip turom ta hei hi ani ta ni mo a battery po hi volu ol khop mai hei kut khatin ka khoya hei har ni mai hetia mo I magazine reload ang type do khan pistol magazine reload ang do khanin reload zung ola ti chuanin hei hi a recharge ka chuan hemi volua himi pin himo hetlai hianina pin volu na matlai hen kan volu lenga ti chuanin ai ti khan outlet mo outlet khanin ti khanin charge kha ani tamai ni ti chuanin hei a box hin an hen shimela box a hianin chi sang a hei a features thing drill nan ten pona tra ta hian hei a that na sang te po in zia ka sap tong le no tong te po in mo ka kha ani Black & Decker ani a Black & Decker mo ti chuanin heng ho hi original ani a rupees sang thum le ti mo kan sale price sa phei chon soita kan khan ai tlom te pon impact dan te po om zel mai thei kan sale dana zil clearance sale etc zil khan a han lei thei kha chu thil man hla takani ti ha kan soi do ni